Utagendwa yari yatangiye neza. Yari yatangiye neza none abikandagiyemo. Yari yatangiye neza ariko nanjye nibajije ubwo bupfura bwa Rutagendwa. Mugira amahoro y'Imana abantu b'Imana. Ariko agarutse handi ngo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Luka 2:21. Hakuna shida. Luka 2:21. Inyandiko yatubwira iti ndiyo bakeba Yesu bamumurikira Imana. Konkwiki ariko hakurasoma ngo w'iburasirazu vuga ngo bakeba Imana bayimurikira Imana. Hanyuma ngo dukoresha n'ijambo ry'Imana. Nongeye kubaramutsa mwese kandi amahoro y'Imana bane namwe. Ya Mana imwe rukumbi, amahoro yayo abane namwe. Ngira ngo twumvise hano Bishop Rutagendwa avuga Imana imwe rukumbi yitwa Yehova. Kandi na Sege nawe yavuze ko Imana nyamana ari imwe. Nanjye ntabwo mvuga ibinyuranye n'ibyo. Imana nyamana ni imwe rukumbi. Kandi iyo Mana niyo yaremye ijuru n'isi. Allahu Akbar. Yesu aramusubiza ati yego nubwo nihamya ibyo nihamya n'iby'ukuri kuko nzaho naturutse yego naho njya sawa ariko mwebweho nimuzaho naturutse naho njya sawa muca urubanza nk'abantu. Tulia. Anasema mimi ni mtoto. Mimi nafurahi sana. Niko mtoto. Sikia gisi Yesu alisema juu ya watoto. Mathayo 14:25. Swali yake imeisha, acha tufundishe watu. Mathayo 14:25. Yego. Inyandiko yatubwira iti nuko nuko hapana. Mathayo 11:25. Mathayo 11:25. Inyandiko yatubwira iti yego umurongo wa 25. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko wabishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Allahu Akbar. Huyu Rutagendwa muhanga, huyu mkubwa, Mungu anamunyima kujua Mungu wa haki, anamuonesha mtoto Sege. Allahu Akbar. Anasema neno ingine. Yesu kusema Mungu iko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Rutagendwa, hiyo ndio nakushangaza. Sikia jibu. Yohana 17:21. Wewe mimi mtoto sasa. Ngo bose babumwe. Yesu aravuga ngo bose babumwe. Nk'ukuri muri nge data. Nanjye nkaba muri wowe. Ngo nabo bose babumwe muri twe. Ngo abisi bose bizere yuko ari wowe wantumye. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yohana 14:28. Fanya haraka. 28. 28 inyandiko yatubwira iti mwumvise ko Yesu aravuga mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri iyaba mwankundaga. Yesu aravuga iyaba mwankundaga muba munejejwe yego nuko njya kwa data kuko yego data nduta wiki Allahu Akbar. Asaba sana Yesu, asaba sana nabari kure wese. Ngira ngo rero hano abashyitsi bacu bashobora kuba bahageze. Nasabaga umuvandimwe Alhaji Kamana Sulaimani nk'uhagarariye abavuga butumwa hano ko yabasuhuza mukamubona. Fara tafadha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari umuvandimwe uturuka mu gihugu cy'i Burundi ariko nandi akaba n'umuvuga butumwa nina, niyo mpamvu mwakomeje kumva avuga ngo cyane nifuza ko nawe yabasuhuza cyane. Ayuha muslimun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akaba n'umuhungu wacu umusomyi mwiza cyane ku Giswahili ndetse na Biblia y'Ikinyarwanda arasoma. Mtoto wa Kamembe, inshallah nataka namuomba awatolee salamu. Ni wa Bugarama bana, si wa Kamembe. Aya. Nazuru nta munwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akaba n'umuvuga butumwa wacu mwiza cyane wigishije isomo. Uyu munsi yigishije umwanya munini. N'umwana w'iburasirazuba wabo n'Ikinyarwanda. Nifuzaga ko yabatorera salamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanjye turi kumwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba Sege asimame aniombee pasteri awatolee salamu inshallah, kisha tuanze programu zetu. Mgeni wetu nani amupigie tafsiri hapo tu. Ayasha. Ndugu yetu Pastor Rutakengwa, nadhani mmemzoea sana. Tasubiri wakupenda. Sivyo? Haya. Haleluya. Amena. Ndanezere ko ngeze hano uyu munsi, nari maze igihe ntaboneka ariko naho ndanezere, ndashimana ko turi kumwe, Imana baho umugisha. Amen. Tagerwa ukishakuwa mwanamume. Bana noneho hari na mushiki wacu niyo yabagira gutya nawe iyo migisha yifate mumugire namwe ariko. Barakallahu fikum jazakumul khair. Hanyuma isomo tugezeho nonaha riravuga ngo Imana ikwiriye gusengwa ni yihe? Imana ikwiriye gusengwa ni yihe? Qur'ani 2:21 dusomere katika Kiswahili. Qur'ani 2:21. Qur'ani 2:21 changamuka. Qur'ani igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 21. Changamuka rafiki yangu, ndio. Ndimo ndachangamuka. Reka turebe icyo Imana ivuga muri iyi nyandiko. Aba Pasiteri Furu agiye kugaragaza Imana ikure gusengwa yari nisobanuka igasobanuka tukayumva, akaduha n'ikimenyetso abayisilamu barajya gusenga Imana yasenga. Natwe ubwacu Imana tugiye kwigisha nisobanuka igasobanuka. Zifate zo turi tayari guha Imana agaciro tudahaye tutarebye ubivuga ninde. Soma Qur'ani 2:21. Qur'ani 2:21 ina Mu by'ukuri abantu nibagaragira Imana yabo ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu. Iyo Mana niyo yabaremye remana basogokuru na basogokuruza tangu zama za kale, ndiyo ili mupate kuokoka abantu kugira ngo bazinjire mu bwami bw'ijuru. Ntekereza ko rero iyo Mana ntabwo habayeho Imana irema abayisilamu nirema abakirisitu, ahubwo twese Imana yaturemye nimwe. Ni nayo mpamvu tugomba kuyigaragira kimwe, n'intumwa zaje kutwigisha tube bamwe ku idini imwe, ku gitabo kimwe, nta kubangikanya Imana. Nkaba nasabaga rero ariko umushyitsi si we babanza guha ijambo, tukakubaza iyo uva n'iyo ujya, tukakubaza ako pasiteri wagiye cyangwa nta Kinyarwanda uzi. Umushyitsi anaingiye aseme muye mushyitsi muhire, tuguhaye ikaze. Urarara, urakomeza, uravuga, uraruhuka. Karibu mu izina rya Yesu Kristo. Hakuna shida, seme oya nyirurugo nabanze. Hakuna shida, inshallah twasabaga umuvandimwe Alhaji Kamana Sulaiman aze mu minota 20 mu ndebere, koko natwe ngira ngo tujya dukunda gushyuha. Iminota 20 ntayirenze. Nukuvuga ngo ubu turashaka kubaha amasomo menshi kandi mu gihe gito. Ubu ni saa 10 burya n'igice, isaha imwe n'igice umuhaza ruburangi. Niyo mpamvu dushaka ibintu by'ubwenge bigendanye na dalili mu minota mike tubagezeho inyigisho nyinshi. Karibuni.
imana ikwiriye gusengwa ni iyihe, abasilamu musenga ni iyihe, abatari abasilamu bakumva ari sawa bakabakurikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayisilamu murakonje cyangwa muratinya kubera Rutagengwa ari hano arabashuka? Takbir! Allahu akbar! Mashallah. Kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mubyukuri turashimira Imana. Leo tuko wazima. Uyu munsi turi bazima. Tena tunamuomba Mwenyezi Mungu ati kandi turasaba Imana anayetupatishia hewa kama hii, iduhaye ubuzima cyangwa igihe nk'iki. Huo ndio tunapasha kumwabudu. Atuone dushobora gusenga, tugomba gusenga. Mwenyezi Mungu anayetupatia pumzi. Kubera Imana iduhaye umwuka guhumeka. Mwenyezi Mungu anayetupatia uhai. Iyo Mana niyo duhaye ubuzima kubaho. Mwenyezi Mungu aliyeumba mwanaume na mwanamke, kandi iyo Mana yaremye umugabo n'umugore, na akasema mujaze dunia. Ngo mugende muzurisi. Huyu Mwenyezi Mungu haonekani. Imana tubabwira ntabwo ibonwa n'amaso y'umuntu. Hana baba, nta papa igira, hana mama, nta mama igira, hana mshiriki hata umoja. Nani wafatanya muri ofisi mugambi bw'Imana. Huo ndio Mwenyezi Mungu tunapasha kuabudu. Iyo Mana tugomba gusenga. Rehema na amani mwende mtume wa umma, mwalimu mzuri, kandi mwalimu mwiza, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kandi mukunzi w'Imana. Bila shaka kandi nta gucekeranya ni mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Umkatae, umwange, umpinge, umupinge, wajya kumwemera, hautamtoa, ntabwo uzamukura, ndakubwiza ukuri. Haukumchagua kumatora, kuko ni wigeze umutora mu matora. Hamukuikaa mkutano mumuweke. Ntabwo mwakoze shura kugira ngo mumushireho umutore. Utamfanya nini? Uzamukora iki? Utampeleka wapi? Uzamujyana he? Na sisi Waislamu tumulilie Mwenyezi Mungu, tumsogelee Mwenyezi Mungu. Siku ya Kiyama tusimame pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa dakika kidogo wamenipatishia, naenda kuzungumzia Mungu gani tunapasha kuabudu. Hiyo ndiyo mada yetu. Unifungulie Qur'ani. Aho nyene niko bimeze. Unifungulie Qur'ani 112. Qur'ani takatifu 112. Ndio. Ego. Yarutsa. Qur'ani 112. Aha. Aho nyene 112 inasema. Aha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, ndio mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Aha. Na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Sawa. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Aha, tulie hapo kidogo. Hapa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na malaika Jibril kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anamwambia mtume, sema. Mtume hakuwa anasema kwa kauli yake mwenyewe wala kwa utashi wake mwenyewe. Yeye alikuwa ameamrishwa kama vile na Yesu alikuwa ameamrishwa. Yohana 5:30 kwenda katika Biblia. Napenda Idi asome Biblia, Abdusalam asome Qur'ani. Fanya haraka. Yohana 5:30 inyandiko yatubwira iti, Yesu arababwira ati, ntacyo mbasha gukora ubwanje. Urumva Yesu aravuga ntacyo mbasha gukora ubwanje, ahubwo uko numvise niko ncamateka, kandi ayonca nayukuri kuko kuberikira ukuri kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanje, ahubwo nkurikiza ibyo yantumye ikunda. Waislamu takbir. Allahu akbar. Unamsikia Yesu? Unamumva Yesu? Anamshuhudia ule Mungu wa pekee. Arahamye yo Mana imwe. Huo ndio tunapasha kuabudu. Huo tunagusaidia Mana. Rudia katika Qur'ani.
Qur'ani inaendelea nasema. Aha. Aya kabiri. Aha. Ijana na kabiri aya kabiri. Aya ya kabiri, Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumuabudu na kumuomba na kumtegemea. Tulia hapo kidogo, patia mikrofoni msomaji wa Biblia. Ndani ya Qur'ani imezungumzwa Mwenyezi Mungu yeye peke yake ndiyo tunapasha kumwabudu, ndiyo tunapasha kumtegemea, ndiyo tunapasha kumkimbilia. Hii ni maneno inatoka ndani ya Qur'ani. Je, wewe Yesu na wewe unasema je? Ikiwa Muhammad anafundisha watu huyu Mungu, wewe umepingana na Muhammad? Yesu wapingana na Muhammad. Tumuulize Yesu. Marko 12:28. Sikia vile Yesu na Muhammad hawakupingana. Kuhusu Mungu moja tunapasha kuabudu. Soma andiko. Enyandiko yatubwira iti Marko 12:28. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko mushubije neza, aramwegera aramubaza ati, egera Yesu aramubaza ati, mbese urikumva Yesu? Baramubaza mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yego. Yesu aramusubiza ati, Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ngiringo, iry'imbere ngiringo, umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu. Uni Yesu alikuvuga, Yesu niwe alikuvuga Uwiteka Mana yacu, niwe mwami wenyine. Takbir. Allahu akbar. Komeza. Niwe mwami wenyine. Amina. Muri kumva uyu mupadiri. Endelea andiko. Enyandiko ikomeza tubwira iti, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Yego. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe. Ruka katika 31. 31. Uwo mwanditsi aramusubiza ati, yego, niko ko mwigisha Yesu. Yabajije Yesu, asubiza Yesu aravuga nikoko umwigisha. Uyu yari kumwe na Yesu, nago yavuze ko Yesu ari Imana, aravuga nikoko umwigisha mwiza. Yise Yesu umwigisha. Ndiyo. Takbir. Allahu akbar. Komeza. Niko ko mwigisha. Yego. Uvuze ukuri. Yuko Imana ari imwe. Nta yindi keretse yo nyine. Amen. Huo ndio Mungu tunaabudu sisi Waislamu. Ndio maana tuambia tuomba kusenga kwa Waislamu. Ameshuhudiwa na Muhammad. Kandi yahamijwe na Muhammad. Ameshuhudiwa na Yesu. Hanyuma ihamywa na kai na Yesu. Atakaeleta ungine nyuma ya huyu, unduzaza ni yindi mana nyuma yuyi ni Mungu. Uwazaba ari umunyakinyoma. Atataka kuwapoteza. Uwazimenyeza bashaka no kubajana mu muriro. Biblia nayo inasema nini? Bible bivuga iki? Soma Mwanzo. Kuva 21. Kuva 20 waho ugira uwa mbere. Inyandiko iratubwira iti, muri kuva igice cyaho cya 20 n'umurongo waho wa mbere. Imana ivuga amagambo yose iti, hapa mimi sifundishe Yesu, kesho ndio tutamfundisha Yesu. Leo tuko katika Mungu anapasha kuabudiwa. Ndiyo mada ya leo. Je, Biblia inamzungumzia je? Imana ivuga amagambo yose iti, Nduwiteka Imana yawe. Ulikuva Imana wenyine alivuga Nduwiteka Imana yawe. Yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Komeza. Mu nzu y'uburetwa. Janamuka. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ulikuva ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe. Yego. Cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Cyangwa hasi ku butaka. Yego. Cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Yego. Ntukabyikubita imbere. Yego. Ntukabikorere. Yego. Kuko Uwiteka Imana yawe. Yego. Ndi Imana ifuha. Mungu ni mwivu. Imana ni Imana ifuha.
wewe ukitafuta kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Mungu anakukasirikia. Ndiyo sababu mkiislamu Mwenyezi Mungu anazungumuza dhambi ya shirki haisamehewa. Wenda ufanya ibada ya nguvu sana, unaweza kusamehewa. Ni dhambi nzito sana kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hii ni maneno tunasoma ndani ya Biblia. Kuna wengine wanatafuta kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wakati Mungu alikuwa anaumba dunia, alikuwa pamoja na Yesu. Hata tumuulize Mungu, wewe ulikuwa pamoja na nani? Kusema Mungu wakati kwa naumba asaidiwe. Huyu Mungu hana uwezo ya kufanya mwenyewe, mpaka asaidiwe na mtu. Sio kama si wanadamu. Mungu anakuumba mwanaume, Mungu anasema si vema abaki peke yake, lazima nimupatishie msaidizi. Wewe wanakupatia msaidizi sababu haudijaze. Lakini Mungu aliyeumba mbingu na ardhi amejaa, ametosha, hakuna kinachomshinda. Soma Kutegeka kwa Kabiri 32:39. Kutegeka kwa Kabiri 32:39. Yego inyandiko yatubwira iti aya nuko mumenye yuko. Hano ni Imana ndikuvuga nuko mumenye yuko njyewe ubwanje ari nge Mana. Takibiri ari nge Mana. Kandi yuko na yindi Mana ifatanya nanjye. Kasubiramo inyandiko yatubwira iti hariya numusumari ya santimetero 15. inyandiko yatubwira iti yego kandi yuko na yindi Mana ifatanya nanjye. Hana Amana mwana nta mwuka wera. Yeremia 10:10. Yeremia igice cyaho cy'icumi yego n'umurongo w'ugira wa 10. Haratubwira ati yego Yeremia igice 10 fanya haraka, dakika yangu imekwisha. Nahageze. Yeremia igice cyaho cy'icumi n'umurongo w'ugira wa 10. Tayarisha 22:73. Ariko Uwiteka, ulikumva? Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Mana ihoraho, n'umwami w'ibihe byose. Tulia kidogo, ni Mana ihoraho. Sio huyu Mungu wa kipande. Ntabwo ari wa wundi bavuga ngo ni Imana mwana bwacya kandi pfuye banamuhambye. Ni Imana w'ibihe. Uyu munsi ari hano mu ijuru, ejo aramanuka ku isi, ejo bundi arasubira ku isi. Uwo ni Mungu gani? Ntabwo yari Imana. Mungu wa episode. Imana igenda ihindurwa n'ibihe bihindagurika na yihinda. Endelea ndiko. Inyandiko yatubwira iti ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Mana ihoraho, n'umwami w'ibihe byose. Isi yego itigizwe n'uburakari bwayo kabisa, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Yego muzababwire mutya muti umva hano muzababwire mutya muti yego izo biti Imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. Tulia, takbir, Allahu akbar. Wale munawaita Mungu hakuumba hata inzi. Haya maneno tunaitafuta mkorowani. Haya maneno soma mkorowani. Korani 22:22 ku murongo wa 73. Sawa, soma haraka. Enyi watu mlioamini mweye unapigwa mfano. Basi usikilizeni. Hakika wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu, wale wenye mnapiga magoti yenu mukawasujudia, wasi
isiyokuwa Mwenyezi Mungu. Wewe endelea. Badala ya Mwenyezi Mungu Yego. hawawezi kuumba hata inzi. Hawawezi kuumba hata inzi. Hata imbu. Endelea. Na kama inzi akiwanyanganya kitu hawawezi kukipokonya kwake. Haiwezekane. Isazi ikwati ngo igiye ikamwaka ikintu cyitwa Mana nta gishobora kuza ngo mpereza. Isazi ragikukana. Hizo ni Mungu gani mnaabudu? Hiyo ni imani imezite. Kwetu sisi Waislamu Mungu ni moja peke yake. Imana nimwe rundende cyangwa rukumbi. Hana mshirikishi. Ntabwo igira umufasha. Hana msaidizi. Nta mufasha nta nuwo babangikanya. Yesaya 44:24 namalizia hapo. Yesaya 44:24. Sawa. Inyandiko iratubwira iti Uwiteka. Umva hano Uwiteka wenyine ari kuvuga. Ntabwo ari bya bindi by'ukuvugirwa. Hapana. Niwe wivugira. Soma andiko. Uwiteka. Umucunguzi wawe. Niwe mucunguzi w'abantu. Ari wagukurira uhereye ukiri mu nda aravuga ati. Uracyari mu munda ya mama yawe. Imana iri kuvuga Iti. Uwiteka. Ninjye waremye byose. Uri kumva? Ninjye waremye byose. Mbambi ijuru njyenyine. Imana iravuga mbambi ijuru njyenyine. Ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe. Musubize Imana. Ninde yari kumwe n'Imana? Bari kumwe nibasubize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ati muramba barira yuko umusobanuzi wanjye turi kumwe twazanye cyakeri kirungu niba batatarifa hiko bafata na yiha kwego atugoro mu gihe nabonaga amakuru yuko hari umuhaza uyu munsi none ntabwo yari ahari lakini hata hiyo atatafsiri ati nta kibazo uyu nawe arasobanura amfasha atafsiri bana mu ndo ati ndasobanura ibyo ntavuze ndamukura hano safi kabisa kama natafsiri vizuri huyu naitwa Rutajengwa Agasti nimeshaambia majina yangu nitwa Rutajengwa kai na majina yangu nampenda Yesu sana ati mpenda Yesu cyane rwose ameweza kutuambia habari za huyu Mungu ati wamaze kutubwira makuru y'Imana ni Mungu gani anayepashwa kuabudiwa ni Imana mbyukuri pe gusengwa tangu zamani kulikuwa na Mungu mmoja hera kera ubundi twari dufite Imana imwe lakini miungu iko mingi ariko Imana ni nyinshi miungu Imana ibigirwa mana. Okay, ibigirwa mana. Mungu ni umoja, miungu ni mingi. Ibigirwa mana ni byinshi. Kwa hiyo watu wengine wanaabudu Mungu asiyemjua. Kubw'ibyo abantu benshi basenga Imana batazi. Wanaabudu miungu. Ati basenga ibigirwa mana. Wanafikia wamwabudu Mungu wa kweli. Bakibira ko bari gusenga Imana. Lakini Mungu yuko umoja. Ariko Imana ni imwe. Na jina lake liko katika maandiko matakatifu. Kandi ndio byanditse mwizi nyandiko ntagatifu. Kwenye kile kitabu cha Kutoka katika sura ya 6. Ati mu gitabo cyo kuva mu bice bitandatu. Tutasoma jina la huyu Mungu. Turasoma izina ry'Imana. Yule ndiye maweza hajatuambia jina la Mungu tunapaswa kumwabudu. Ati yarangero ko atatubwiye izina ry'Imana tugomba gusenga iryo ryo. Tuangalie Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 na 3. Gatandatu kabiri gatatu mu kuva. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia. Hanyuma Imana iravuga na Musa arabwira Imana ati mimi ni Yehova. Ati je ni Jehova. Nami nalimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Si ningeona Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Kandi kwa jina lyanjye Yehova ntabwo namenyekanye wabo. Mungu anayestahili kuabudiwa. Imani pila kusengwa. Katika maandiko matakatifu. Biblia inasema ni Yehova. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu wa mitume na manabii. Huyo ndio Mungu anayepaswa kuabudiwa. Kuna Mungu mmoja tu. Lakini vinavyoitwa Mungu ni vingi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza katika sura ya 11 mstari ule wa 5 tunaona miungu mingi sana. Kuna anaitwa Ashtoreti. Huyo alikuwa anaitwa ni mungu wa Sidoni. Kuna Milikomu. Huyo alikuwa ni mungu wa watu wa Amoni. Kuna Kemoshi. Huyo alikuwa ni mungu wa Moabu. Kuna Moreki. Huyo alikuwa mungu wa Amoni. Kuna Dagoni.
huyu alikuwa Dagoni. Huyu alikuwa ni mungu wa Filistia. Na kuna Bahari, mungu aliyeabudiwa Kanaani, wa Kanaani. Kuna aliyeitwa Malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni, mwamikazi wo mwijuru. Huyu naye aliabudiwa nyakati za Yeremia. Kuna aliyeitwa Artemi au Diana, aliyekuwa anaabudiwa kule Efeso. Yote hiyo ilikuwa ni miungu. Hata kama walioiabudu waliita ni mungu, lakini Mungu ni mmoja. Huyu ambaye anaitwa Yehova, huyu Mungu wa mbinguni ndiye aliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Vimeumbwa na huyo Mungu mmoja anaitwa Yehova, sio kwa jina lingine. Huyu haumwabudu kuangalia mashariki, haumwabudu kwa kuangalia mashariki, hauangalii Yerusalemu, hauangalii Maka, hauangalii Bujumbura. Biblia inasema anaabudiwa katika roho na kweli. Oh, haleluya! Ni kumwabudu katika roho na kweli. Huyo ndiye Mungu wa kweli, ndiye anayepaswa kuabudiwa. Huyu Mungu katika maandiko matakatifu, Biblia inasema kwamba alijidhihirisha kwa wanadamu. Alijidhihirisha, akauvaa mwili akaja duniani. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mathayo katika sura ya kwanza mstari wa 21 kuanzia 18 na kuendelea mpaka 21 ameitwa Immanueli. Maana yake Mungu pamoja nasi. Huyu Mungu alikuja kuishi na wanadamu. Kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza katika sura ya 3 wa kwanza katika sura ya 3, tuangalie huyu Mungu anapaswa kuabudiwa ni Mungu gani. Katika ule mstari wa 16 kuanzia ule mstari wa hebu nikupe mstari haraka haraka. Kuanzia ule mstari wa 11 wa 16 na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Ni hili, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa ana haki katika roho. Tusome kwa Kinyarwanda, hebu nasikia hujatafsiri vizuri. Maana nasikia hujatafsiri vizuri. Ngarambe tusome kwa Kinyarwanda haraka. 3:16. Na hiyo bagiza neno nta kibazo. Microphone muri paise. Timotheo igice cya 3 umurongo wa 16 aragira ati sawa si ugushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Anasema Mungu alidhihirika akiwa ameuvaa mwili. Anabango Imana yamenyekanye yambaye umubiri, akajulikana kuwa ana haki katika roho. Kwa umukiranutsi, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu, aja mu bwiza. Yes, anasema siri ya utakatifu ndio hii. Mungu alidhihirika ameuvaa mwili. Huyu alikuwa anamsema Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo aliyekuwa akimzungumzia. Tunaposema Yesu Kristo, hatujasema Mungu mwingine. Ni yule Mungu aliyejidhihirisha kwa jinsi hiyo. Isaya katika ile sura 42 mstari wa 8. Isaya 42 mstari wa 8.
32 umurongo w'8. Hebu tusome kwa haraka haraka. Ati turasoma twihuta. Mimi ni Bwana. Ati njyewe ndi Bwana Uwiteka. ati njyewe ndi Uwiteka. Ndilo jina langu. Ati ndio zina ryanjye na utukufu wangu. Kandi cyubahiro cyanjye Sitampa mwingine. Sizajya undi. Wala sitampa sanamu sifa zangu. Sizajya kandi ibishushanyo bibajwe. Aravuga ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Icyubahiro cyanjye sinzagihundi. N'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Anasema mimi ndimi Bwana. Aravuga njyewe ndi Imana. Yehova ndiye Bwana. Ati ni Uwiteka. Yehova ndiye Bwana. Jehova ni Uwiteka. Na utukufu wangu Mungu. Ati kandi cyubahiro cyanjye Imana. Sitampa mtu mwingine. Sizajya undi. Wala sanamu sitazipa sifa zangu. Ibishushanyo ntabwo nzajya icyubahiro cyanjye. Mungu hatoi sifa kwa watu wengine. Ila alijidhihirisha yeye mwenyewe. Ati ubwo rero niwe wiyerekanye. Akiwa ameuvaa mwili. Yambaye umubiri. Akaja duniani. Aza mwisi. Akaonekana kama taifa. Abonekana mu mahanga. Huyo ndiye Mungu mwokozi wetu. Ndiye Imana mcunguzi wacu. Kwenye kile kitabu cha Tito katika sura ya 3. Ati muri kitabu cha Tito 2:13. Tito katika sura ya 3. Urwandiko Paulo yandikiye Tito 2:13. Tito katika sura ya 3. Igice cya 3. Ule mstari wa 5. Wa 5. Murongo wa 5. Hebu tusome hiyo mstari kwa haraka. Ati dusomere vuba iyo mirongo wihuta pastor. Tito igice cya 3 umurongo wa 5 aragira ati anzia 7 samahani. Reka duhere ku murongo wa 7. Aragira ngo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Samahani. Ni mbili samahani. Kuanzia 11. Kabiri. Kuanzia 11. Igice cya 2 umurongo wa 11 aragira ati kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'ubwiza ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Oh, haleluya. Anasema tunalitazamia tumaini lenye baraka. Ati kwanza tutegereje ibyiringiro by'umugisha kutoka kwa Yesu Kristo. Mungu mkuu mwokozi wetu. Imani ikomeye umukiza wacu. Huyo ndiye ambaye ametupa tumaini lenye utukufu. Ati ni wewe ibyo byacu bituruka ku Mungu. Na maiza nikisema kwamba Mungu ni umoja. Imana ni imwe. Amejidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo. Na wale wote waliompokea Yesu kama sura ya Mungu, hao ndio wataupata uzima wa milele. Na wale wote ambao hawajaingia ndani ya Yesu, hakika wote wataangamia, kwa sababu hawajamjua Yesu kama sura ya Mungu anayejidhihirisha ndani yake. Na karibia kumaliza muda wangu, nimebaki na dakika kama 5. Ngapi? 5. Dakika 5. Nikiwaambia kwamba huyu Mungu wetu ni umoja, anaitwa Yehova, alionekana kupitia ndani ya Yesu Kristo, na huyu ndiye Mungu mwokozi wetu. Huyu ndiye tunamtangaza dunia nzima, ndiye Mungu apaswaye kuabudiwa. Nilishangaa kwa nini aliyetangulia hakutuambia Mungu ni nani anayepaswa kuabudiwa. Hakutuambia ni Mungu gani, anaitwa nani, anaitwaje. Lakini Biblia inasema anaitwa Yehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa mitume na manabii, alionekana kupitia Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Yohana katika sura ya 14, katika mstari wa 8 na wa 9, nikiendelea kuonyesha jinsi alivyojidhihirisha kupitia Yesu. Ndio maana wale wasiomwamini Yesu wana matatizo, hawezi kupata uzima wa milele. Filipo akamwambia, Bwana,
Uwiteka utuonyeshe Baba, yatutosha. twereke papa birabihagije. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira ati mimi nimekuwa pamoja nanyi siku zote hizi, twamaranye nawe iminsi yose. wewe usinijue Filipo? Koko nturamenya aho Filipo Aliyoniona mimi umbonye ngewe amemwona Baba. abaranje kubona. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? None uragutumye kutwereke papa. Huyu Mungu alijidhihirisha ndani Yesu Kristo. Imana yerekanye muri Yesu Kristo Aliposema kwamba anakwenda kuondoka, niyo mpamvu yabaga agiye kugenda. Filipo akamwambia, Filipo aramubwira ati unakwenda bila kutuonyesha Mungu, nawe uragiye utatweretse Imana. huwezi kutuonyesha Baba. Koko ntushobora kutwereka papa. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira ati Filipo, umekuwa nami siku zote, iyi minsi tumaranye nawe Filipo, bado hujanijua. kweli nturamenya. Hujui kama nimo ndani ya Baba na Baba imo ndani yangu. Uzi ko nyagimu papa na papa kaba muri nge. Aliyeniona mimi Wabonye nge amemuona Mungu. abaranje kubona. Haleluya! Aliyemwona Yesu amemuona Mungu, maana Mungu yumo ndani ya Yesu. Maana Yesu alipodhihirishwa alionekana kumdhihirisha Mungu. Yagaragaye agaragaza Imana. Tukiendelea kwenye kitabu cha Qur'ani kidogo, tunaona Muhammad kwanza, yeye alikuwa hamjui vizuri Mungu wa mbinguni. Ati Muhammad intumwa y'Imana ntabwo yarasobanukiwe neza Imana yo mu ijuru. Maana kwenye sura ya 27 ati muri sura 27 ule mstari wa 92 ati murongo wa 92 alisema neno haya, abivuza amagambo. mstari wa 91 91 27:91, bila shaka nimeamrishwa nimwabudu Mola wa mji wa Maka ambao ameutukuza, na ni vitu vyote vya Mwenyezi Mungu, na nimeamrishwa nime miongoni mwa wanaonyenyekea. Asa nimeamrishwa kumwabudu Mola wa mji wa Maka. Huyu Mungu wa Maka anafahamika. Hakuwa Yehova. Maka wakati wa Jahilia kulikuwa na miungu zaidi ya 360. Muhammad na 60. Yeye akaambiwa amwabudu Mola wa mji wa Maka. Ndio maana mpaka siku ya leo, ndio maana siku ya leo ukija kuchinja kuku unaelekeza Maka, ng'ombe Maka, kondoo na mbuzi Maka, misikiti yote Maka, kwa sababu Muhammad aliambiwa amwabudu Mola wa mji wa Maka. Lakini sisi tunamfahamu Mungu, tunamwabudu Mungu wa mbinguni. Hatuangalii kulia wala kushoto, sio chini wala pembeni, sio Maka wala Yerusalemu. Yesu alimwambia ni mwanamke Msamaria, wakati umefika, niaminini, hatutaabudu Mungu kwenye mlima ule au Yerusalemu, bali wanaoabudu harisi watamwabudu, wanaomwabudu Mungu sawa sawa, watamwabudu Mungu katika roho na kweli, sio kushoto wala kulia, sio Maka wala Yerusalemu, sio kulia wala kushoto, bali ni Mungu wa mbinguni aliye hai. Tunamwabudu katika roho na kweli. Ninawashukuru nikisema kwamba Mungu ni umoja, alijidhihirisha kupitia Yesu Kristo, na anaitwa Yehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa mitume na manabii. Habadiliki, habadiriki, habadirishwi, na utukufu wake hata mpa mwingine. Barikiwe na Bwana. Takbir, Allahu akbar. hamwe na kabeho buri wese agira ati, hamwe na kabeho bikamucheze kidogo, buri wese ageze mu twe. Usibye uhetse umwana n'abasaza, buri wese ahaguruke, reka turebe, buri wese ahaguruke, ndiyo buri wese, usibye uhetse umwana, buri wese ahaguruke, kandi twicare, duhaguruke, twicare. Takbir, Allahu akbar. Imvura imbeho ntaho yatunyura. Inshallah ntekereza ko turashimira. Naam, nibwo zivuga sawa sawa.
kugira ngo bijye muri kamera, amajwi agiye muri kamera. Ntabwo nari nabikurikiye. Ngira ngo mwumvishije isomo Sege yigishije, yagaragaje Imana ikwiriye gusengwa iyo ariyo. Imana ikwiriye gusengwa iyo ariyo, nta na rimwe yacitswe ngo avuge ngo Abayisilamu muzajye musenga na Muhamadi. Hanyuma hazaho umuvandimwe wacu nawe agaragaza Imana ikwiriye gusengwa iyo ariyo, ariko akomeza katakata ngo ni Jehova cyangwa Jehova, ngo ariko ngo ntabwo yayivuze izina. Jehova ni nk'uko mu Kigande wavuga ni Gatonda, mu Kinyarwanda ni Imana, mu Gifaransa ni Dieu, mu Cyongereza ni God. Ntekereza ko wenda ubwo biri buze gusobanuka. Ntekereza ngiye kubaha mbere yuko twinjira mu bibazo n'ibisubizo. Mbere yuko twinjira mu bibazo n'ibisubizo, Sege ndamuha iminota 5 asubire anonosore neza nimba hari aho twamuhutaje, ashyira inyandiko ze mu buryo. Na Rutagendwa muha iminota 5 yongere neza kuko haravuze ngo kuko Imana harya nta naho bavuze ngo Yesu yari Imana ra, kuko Imana yakunze abari, sinzi ahantu yavuze ngo yagaragaje ko Yesu ari Imana. Okay, sawa, araza asobanure nimba Imana ari God, nimba Imana ari Jehova, nimba Imana ari Yesu, cyangwa nimba ari ya Mana Yesu yasengaga. Turashaka gusenga nkuko Yesu yasengaga, urugamba yarwanye yararunesheje. Pastor, inshallah ntekereza Fratafadari nani Sege turukasege turamuhikaza kugira ngo asubize ibintu mu buryo. Abishimiye ko zamuka ariko mugire gutya turebe. Eraga ndakomeza kubacokoza mu mbabarire kugira ngo twirukana imbeho. Ndiyo. Fadhali. Haya. Nashukuru kwa dakika 5 wamenipatishia. Natafuta nikosoe mambo fulani fulani rafiki yangu amesema. Yesu hakuwahi kuitwa hata siku moja Jehova. Hakuna andiko ndani ya Biblia Yesu kaitwa Jehova. Kama iko nayo, na wakati Yesu amezaliwa, malaika amekuja kwa Maria, akamwambia Maria, utachukua mimba, utazaa mtoto mwanaume, ataitwa jina lake Yesu. Jehova inatoka wapi? Takbir! Anasema neno Emmanuel. Mimi namshangaa pastor. Maana ya jina haiyakuwa kuwa. Yeye anajua. Wanazaa watoto wanapanga wa Dieudonné. Dieudonné ni mukifaransa, maana yake Mungu mpanaji. Sasa huyu mtoto ukamuita Dieudonné, maana yake anakuwa Mungu? Hapana, ni maana ya jina. Sasa muingie na kuma grammaire mutajua vitu mingi. Vipi mnatadanganya watu? Maana ya jina sio kuwa. Kusema Emmanuel maana yake Mungu pamoja nasi. Ataitwa Yesu Emmanuel, ataitwa sio jina Mungu amempa. Ni watu watamuita. Vipi? Takbir! Analeta nakosoa, rudia andiko yake. Timotheo wa kwanza 3:16. Nataka pastere arudilie kwa ile andiko yake, ataona hata ongezaka tena kuisoma. Fanya haraka mchangamke wasomaji. Timotheo wa mbere igice cyaho cya 3 umurongo waho changamuka msomaji 3:16. Inyandiko iratubwira iti so gushidikanya muve neza. ubwiru bw'Imana. Soma neza.
Abdusalam asoma. 3:16 Yego. Inyandiko iragira iti Yego. Si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Komeza. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Yego. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Yego. Ikabonwa n'abamarayika. Yego. Ikamamazwa mu banyamahanga. Yego. Ikizerwa mu isi. Ikazamurwa. Wiki. Ikazamurwa. Wiki. Ikazamurwa. Zamurwa. Yazamuwe nande. Igahabwa ubwiza. Ni baturage barayizamuye. Ni asansere yarayizamuye. Takibir. Yazamuwe nande ni Imana. Nukuvuga uyu nguyu yazamuwe ntabwo ari Imana, ariko uyu nguyu yazamuye niwe Mana tusenga. Iyo Mana tusenga irakomeye. Takibir. Haya ni maneno amezungumza kwa andiko. Amenyanyuliwa. Amenyanyuliwa na nani? Kama yeye ni Mungu. Amezamuliwa na nani? Kumuonesha kama Yesu amenyanyuliwa, tuone kwenye alienda kuikala sasa. Yeye ananyanyuliwa. Alienda kuikala wapi? Matendo ya Mitume 7:54. Fanya haraka. Ibyakozwe n'intumwa 7:54. Inyandiko iragira iti Yego. Ngo babyumve batyo. Bazabiranywa n'uburakari. Yego. Bamuhekenyera amenyo. Yego. Ariko Sitefano yuzuye umwuka wera. Arararama Sitefano. Atumbira mu ijuru. Yego. Abona ubwiza bw'Imana. Na Yesu. Urikumva? Abonye ubwiza bw'Imana. Na Yesu. Ahagaze iburyo bw'Imana. Takibir. Yesu yahagaze he? Uburyo Rwande. Nukuvuga hari Imana hari na Yesu. Takibir. Vipi pastor? Mukumalizia. Anasema, acha niseme kwa maneno. Anasema Muhammad alikuwa anaabudu tu Mungu wa Maka. Ndani ya Biblia pastor. Wanasema Mungu wa Yakobo. Mungu wa Israeli. Ni kusema Mungu ule ni wa Israeli tu. Ni Imana kweli ya Israeli gusa. Hiyo sio shida. Ila iko mambo ya kuleta Mungu wa Maka, kusali huku, kuomba huku, kurudia huku, kwenda huku. Vipi? No mu Rwanda baravuga. Wewe unaleta ndombolo hapa. No mu Rwanda baravuga ngo Mana y'Abanyarwanda. Mana y'Abanyarwanda. Arimo kosa hariya. Si Mana y'Abanyarwanda koko. Kibazo kiriye. Tulete maneno mazima mbele ya watu. Amagambo mezi mbele y'abantu yakenewe. Namalizia andiko. Nisomeye. Waebrania 3:1. Yana takutuonesha Yesu ndio Mungu. Kama kweli pasta ni wa roho, asikie hii andiko. Soma haraka. Abaheburayo igice cyaho cya 3 Yego. n'umurongo ugira wa mbere. Sawa msomaji. Nicyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kwanyu. Yego. Kuva mu ijuru. Kuva mu ijuru. Mukwiriye gutekereza kuri Yesu. Ariwe ntumwa. Mukwiye gutekereza kuri Yesu. Yego. Ariwe ntumwa. Takibir. Ari abavuze ariwe Mana. Vipi pastor? Sisi kazi yetu ni kuwafafanulia. Ufafanuo uliofafanuliwa na wafafanuzi waliofafanukiwa, ufafanuo ili mfafanukiwe. Takbir.
Mkosoe Sulemani. Kwa sababu aliyosema najua sio kweli. Kumbe Bilali wewe nafahamu. Sasa njoo mkosoe. Aliyosema sio kweli. Mungu akubariki sana. Kumbe wewe unaweza kusema ukweli. Kumbe alijua amesema uongo, sasa njoo mkosoe. Amesema maneno ambayo si kweli. Akasema najua Yesu alikuwa mbinguni. Oh, haleluya. Ninashukuru kwa sababu anajua kama yuko mbinguni. Lakini wengine hawajafika eh? Lakini wengine mitume wengine hawapo. Hazijafika bado. Mnajua mnapokwenda kuziangalia. Mnafahamu mnakokwenda kuziangalia. Muuza homoja kuzisura. Yes. Aha. Nimewaambia kwamba Mungu yuko mmoja tu. Huyu Mungu anaitwa Yehova. Sijui kwa nini mpaka sasa hivi anaogopa kusema jina la huyo Mungu anayemwabudu. Nimewaambia majina ya miungu mingi. Na Mungu na jina la Mungu wa kweli jina moja. Lakini yeye anaogopa kusema jina la Mungu anayemwabudu. Kwa nini anaficha hilo jina? Kwa nini anaogopa kulisema? Ni kwa sababu anajua kwamba hamwabudu Mungu wa kweli. Au hamjui Mungu wa kweli. Lakini Mungu wa kweli ni mmoja. Anaitwa Yehova. Alimwambia Musa kutoka sura ya 6. Kutoka. Akasema mimi ni Yehova ndilo jina langu. Nilijidhihirisha kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Lakini kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Sikujidhihirisha kwao. Nami nakwambia narudia hivi. Mungu ni umoja. Aliomba mbingu na nchi. Hana msaidizi. Hana mwenzake. Huyu pekee ndiye aliyejidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Akauvaa mwili. Akaonekana kwa wanadamu. Kuja kutoa ukombozi kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na kama hujamjua huyo Mungu, huwezi kukanyaga mbinguni. Hutaweza kuokoka. Hutaweza kuokoka. Ntuzashobora. Kama hutamjua huyo Yesu. Ndio maana jioni ya leo nakwambia kwamba umjue Yesu, umpe maisha yako, ukubali kuokoe, akusamehe dhambi zako, kisha utapata uzima wa milele. Lakini kama hujamjua Yesu, kama hujajua Mungu kwamba alijidhihirisha ndani ya Yesu, utapotea katika dhambi zako na hakika utaangamia. Mungu ni umoja. Aliyejidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Huyu ndiye alikuja duniani akajidhihirisha kwa ulimwengu. Ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu cha Yohana 14:6, akasema mimi ndimi njia na kweli, mimi ndimi uzima. Hakuna atakayekanyaga mbinguni bila kupitia kwangu. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, asema wala hakuna jina jingine chini ya jua litupasalo sisi kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Haleluya. Usipompa maisha yako na kumfahamu, utakufa katika dhambi zako. Kwenye kile kitabu cha Tito katika sura ya 2 kuanzia 11, Biblia imesema kwamba tunatarajia tumaini lenye utukufu ambalo huyo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ndiye aliyotuandalia utukufu. Nami nakwambia kwamba Mungu ni umoja, aliyejidhihirisha kupitia jina la Yesu. Na huyo Mungu anaitwa Yehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa mitume na manabii. Huyu ndiye anayepaswa kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine wa kweli. Ni umoja tu aliyejifunua
kufunua kupitia Yesu Kristo. Umpe maisha yako, usiendelee kudanganya na hawa watu wanaokuambia wewe sio Mungu. Yesu sijui usimkubali, Yesu usimfuate. Mimi nakwambia jioni ya leo, mtafute Yesu, mpe maisha yako. Huyo ndiye Mungu wa kweli. Kama hutamwamini, utapata uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Rutagendwa yari yatangiye neza none abikandagiyemo. Yari yatangiye neza ariko nanjye nibajije ubwo bupfura bwa Rutagendwa. Mugira amahoro y'Imana, abantu b'Imana. Ariko agarutse handi ngo Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Luka 2:21. Hakuna shida. Luka 2:21. Inyandiko yatubwira iti ndiyo bakeba Yesu bamumurikira Imana. Kongwiki ariko hakurasoma ngo w'iburasirazuba. Vuga ngo bakeba Imana bayimurikira Imana. Hanyuma mbere yuko twinjira mu bibazo n'ibisubizo, ari sege ndabimusaba na Rutagendwa mbimusabe twakire pasiteri minota 5 yonyine abasuhuze. Nta kibazo wenda nimba nakamwe avugaga ngo ariko kuhengamira sege nawe n'umukristo niyumva bihengama bizaho aguhengamira dakika 5. Ntabwo ari ukwigisha ashatse muri iyo minota 5 system ari bukoreshemo ni uyizi, ariko nawe atahana icyo cyubahiro cyo. Abifuza ko twamuha mwanya ni bande? Imana ibaha amahoro n'imigisha. Karibu mushumba. Rega mujye mugendana n'inkoni. Inkoni dukoresha n'ijambo ry'Imana. Nongeye kubaramutsa mwese kandi amahoro y'Imana bane namwe. Ya Mana imwe rukumbi, amahoro yayo abane namwe. Ngira ngo twumvise hano Bishop Rutagendwa avuga Imana imwe rukumbi yitwa Yehova. Kandi na sege nawe yavuze ko Imana nyamana ari imwe. Nanjye ntabwo mvuga ibinyuranye n'ibyo. Imana nyamana ni imwe rukumbi, kandi iyo Mana niyo yaremye ijuru n'isi. Allahu Akbar. Iyo Mana yaremye ijuru n'isi, iyo nitubeshejeho none. Iyo Mana rero dukurikije ukuntu ibyanditswe byera biyivuga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 8 n'umurongo wa 5, aravuga ngo nubwo hariho ibisengwa, nubwo hariho ibyitwa imana byinshi, ariko Imana yo y'ukuri ni imwe gusa. Imana y'ukuri ni imwe gusa. Ikintu gihe nshaka kuvuga ni kimwe. Ndashaka kubabwira yuko iyo Mana ari Imana yihagije. Iyo Mana ntibayirwanirira kuko ifite amaboko, niyo yakuremye iguha amaboko. Iyo Mana ibasha kwirwanirira, ntabwo ari wowe uzayirwanirira. Iyo Mana nta nubwo idusaba kuvuga cyane kugira ngo abantu bayumve cyangwa bayimenye, kubera yuko iri jwi ryacu ntabwo ari ryo ryemeza imitima yanyu. Iyo Mana dusenga ni umwuka, kandi uwo mwuka niwo wemeza imitima y'abantu. Abanyabyaha bakihana, bakwihana, bakizera uw'Imana yabahaye nk'impano, abo ngabo bagahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero ntabwo ari mu bwenge, nta nubwo ari amagambo, ahubwo ni ubuzima bw'Imana mu muntu. Umuntu ufite Imana nzima muri we ni umuntu ufite ibyiringiro bizima by'ubugingo buhoraho. Uko niko dusoma muri Bibiliya uburyo abantu nka Stefano, abizera bakiriye ubutumwa bakakira agakiza, kandi agakiza k'iteka. Abo ngabo tubona baterwa amabuye, ngira ngo ni sege wahasomye. Abo ngabo tubabona bagendana umunezero. Yavuze ngo yabonye ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
uwo Yesu uhagaze iburyo bw'Imana, Bibiliya tugaragariza neza ko ari we shusho y'Imana mu buryo bw'umubiri. Uwo nguwo muri we ngo niho hari kuzura kose kubumana. azunguruke kubatu. Uwo nguwo uhagaze iruhande rw'ubwiza bw'Imana Stefano yabonye, uwo nguwo ngo niwe warimo kuzura kose kubumana. Ya Mana irurema yaremye umwana w'umuntu imukunze, iyo Mana niyo yababajwe no kubona umwana w'umuntu acumura akitandukanya n'Imana. Imana izi neza ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Imana izi ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Iyo Mana niyo yishyuye umwenda w'icyaha, kuko nta wundi muntu wabashaga kwishyura uwo mwenda. Abantu bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana. Niba rero abantu bose barakoze icyaha, bose nanone bagombaga gupfa. Kugira ngo umuntu adapfa nuko hagombaga gutangwa impongano y'icyaha, kandi ubugingo bwishyurirwa ubundi, ubugingo bucunguzwa ubundi. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera mwabonaga abantu batamba ibitambo. Sigaje iminota 2, muri iyi minota 2 ndashaka kubabwira ko igitambo kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka cyatanzwe n'uwo mwumva witwa Yesu Kristo. Uwo niwe gitambo cy'ibyaha. Uwo gusa niwe utarigeze akora icyaha, kandi niwe Bibiliya ihamya yuko ari uwera n'umuziranenge. Wajya muri Korowani gahamya ko ari uwera n'umuziranenge, akaba ari ijambo w'Imana. Roho yaturutse kwa Nyagasani. Roho ni roho, ntabwo ari umubiri. Imana rero ni umwuka, ariko uwo mwuka kugira ngo ubashe gusohoza umurimo wawo wo gucungura yagombaga kwambara umubiri, igahinduka nk'abantu, ikaza hano ku isi, igakora ibyo dukora byose uretse gucumura gusa, hanyuma ikitamba nk'igitambo kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe. Iyo niyo Mana dusenga, iyo niyo Mana dukunda, kubera ko yadukunze kugeza ubwo yitanga ku bwacu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Amen. Amen. Erega bose ni bamwe. Yaba Gatolika, yaba Abaporoso, Adventiste, ni nk'inzu imwe ifite ibyumba byinshi. Ni nk'inzu nini ariko ifite ibyumba byinshi. Uzarebe bose baruzuzanya, koko byanze bikunze, ariko nabo birabavuna. Ariko ubundi byakabaye byiza, ariko umusiramu guhagara akavuga ngo Muhammad ni Imana. Tutari koko tuzi ko Muhammad yatumwe n'Imana. Ngo yego yatumwe n'Imana, ariko nyine nawe urareba nawe uburyo akomeye, ariko birakuvuna kugira ngo ubishiremo, birakuvuna. Umuvandimwe nawe yatangiye aravuga ati abasilamu muri abana beza, reka nkora ipirawo nziza. Arateka, agiye gushyiramo umunyu ashyiramo ibitiyo 3. Tekereza ibyo, twari twagukunze, uravuga uti n'Imana imwe, nta yaremye ijuru n'isi, abasilamu nguwo nguwo azahoraza. Arangije ngo abana yambaye umubiri rero kugira ngo bayikubite umuntu acunguke. Kubaza, twinjiye mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo. Twinjiye mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo. Turabanza twakire byibura kugira ngo twakire abaturage. Urihangana kugira ngo twakire abaturage, se mbivuze gutya. Segera abazi ibibazo 2, pastor abazi ibibazo 2, noneho dusangira ijambo. Nimba hari nabandi twakire nka 2 hanze. Ejo noneho inyigisho zizaba nke kubera ko ari umunsi wo gusoza. Abifuza ko ejo twazakomeza ni bande? Abifuza ko ejo twazakomeza ni bande? Abababajwe ko Imana yambaye umubiri n'amagufwa ni bande? Ako kababaro haguruka, 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 twicare, haguruka, twicare. Erega mbikora mbizi. Umuntu ashobora kuvuga ngo ebana, ariko umuntu arabwira abantu bakuru ngo haguruka biramaze. Umva se hano mu mwo hano, wumva atari mbese wakavuga uti hagiye abayakomezaga tukihagurukira. Nyagasana bongerere, tuguhaye iminota 2. Iminota 2 ubaze ikibazo Rutagengo. Ucunge neza noneho iyo beje mu bibazo n'ibisubizo.
kwishyura ikibazo biragutwara iminota 5. Ndiyo. Aya. Yohana 8:14. 8:14 Yohana. Haragira hatya ati Yohana 8:14. Yesu aramusubiza ati Yego. Nubwo nihamya. Ibyo nihamya n'iby'ukuri. Koko nzaho naturutse Yego. naho njya. Sawa. Ariko mwebweho nimuza aho naturutse naho njya. Sawa. Mucu rubanza nk'abantu. Tulia. Yesu anasema jinsi mimi Yesu nadishuhudia ndiyo kweli. Iwe Rutagengwa iwe Sege zero ya Yesu njo kweli. 17:3 Yohana 17:3 fanya raka. Yesu arababwira ati Yego. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo. Takbir! Allahu Akbar. Hiyo ndio maneno Yesu anajisemea. Waislamu tingisha mkono. Lala kidogo. Kwenda mbele kidogo. Takbir! Allahu Akbar. Naomba Rutagengwa aje hapa anipatie andiko kwenyewe Yesu, sio Paulo, sio Musa, sio Yohana. Kwenyewe Yesu anasema mimi Yesu ni Mungu wenu. Hapa andiko kwenyewe Yesu. Yivugira. Arakoze. Takbir! Umuvandimwe aravuga ati ubundi Yesu ejo twari kuzamenya ese ejo niryo ryari somo. Ese Yesu ni Imana, ese Yesu ni umwana w'Imana, ese Yesu ni intumwa y'Imana. Ubundi ejo niyo yari mada, ariko pasiteri nyine kubera ko ariko gakoni yitwaza aravuga ati sinava hano mutamumenya. Bivuga ngo uraza usobanure. Sinzi ikibazo nimba wacyumvishije bwana mushumba mwiza. Karibu iminota 5. Iminota 2 ntiyayirengeje nimba wakurikiye. Yesu kusema yeye ni Mungu. Swali lake ni la kitoto sana. Ati kibazo cha michungano cha. Yaani sikutegemea mtu mzima kama huyu atauza swali la kitoto. Ntabwo narezi yuko ari mukuru yavuga ikibazo nk'icyo. Swali la kitoto. Yaani anasema nimuonyeshe ni wapi maandiko Yesu ni Mungu. Yesu anafunza kwa cha Yesu bayivugira. Fungua kwenye kitabu cha Yohana 14. Fungua Yohana 14. Sameni, naomba swali yangu ieleweke. Ati ndasaba ko ikibazo cyanjye nigisobanuke. Na Goliath alipigwa kana mtoto. Ati na Goliath ubwe yakubiswe n'umwana. Swali yangu iko wazi. Nagira ngo ikibazo cyanjye cyumvikane. Wenyewe Yesu. Aho Yesu yivugira ubwe. Akavuga ati ngewe Yesu ndi Imana yanyu. Aha, ndiyo. Kirumvikana mu Kinyarwanda. Ati aho ngaho abantu bari bibagiwe. Hagira udutiza umutaka igitabo hano. Igitabo kiri bugiremo akabazo gatoya. Hagira udutiza umutaka. Sawa. Ikibazo kiraza kigira kiti Yesu yabanje gutanga umurongo aho Yesu avuga ati ngewe Yesu ndiyizi, mwebwe abandi ntawunzi. None nimba ari uko bimeze, ngewe ndababwiye ngo kugira ngo muzabone ubugingo bw'iteka nuko mumenya ko nta zindi Imana ziba usibye Imana imwe rukumbi. Ngewe Yesu ndi intumwa. Aho Yesu avuga ati ndi Imana. Yes. Ngoja nipe mistari. Ndio maana nimesema ameweza swali la kitoto hilo. Ndio maana nimesema swali la kitoto hilo. Hiyo Anzia kwanza Yohana. Atitangira muri Yohana. Hiyo aliyisoma. Atikandi yayisomye. 14:8 mpaka 9. 14:8 kugeza ku 9 Yohana. Ivunja. Zani mitaka. 14 Yohana umurongo wa 8 kugeza ku 9 harimo igisubizo cya Sege.
mutega amatwi rero mwumve. Filipo akamwambia, Filipo akamubwira ati, utuonyeshe Baba yatutosha. utwereke papa biraba bitosha. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira ati, mimi nimekuwa pamoja nanyi ati njyewe nabanye namwe siku zote, ati minsi yose. wewe usinijie Filipo, ati wewe nturamenya Filipo, aliyeniona mimi ati ubonye njyewe amemwona Mungu. ababonye Imana. Yesu anasema aliyeniona mimi ubonye njyewe tayari amemwona Mungu. byahagije ababonye Imana. Yohana sura ya 9. Yohana igice cy'ikenda. Hebu nimfundishe. Ati reka mwigishe. Hata kuuza maswali ya kitoto. Ati byibuze yareka kubaza ikibazo cy'abana. Hayajibu. Ngoja nikujibu. Ati walete kusubiza. Yohana 9:31. 31. Mutega amatwi wa Islamu na watara wa Islamu. Na kumaliaje anayeona mume anaona bibi. Wanakuwa moja. Yewe Yesu ndi Imana yanyu. Wapi? Winse muri byo ntaravuga. Reka nkubwire ibyo uvuga wowe uri hano gusemura. Ako kantu. Urushinge rwinjiye. Mbele nilimchomeka misimu. Ngoja nipapusali haraka. 17:3. Ikibazo igirya hano inyoni bitangana. Nende haraka. Usinipeleke haraka. We tayari victoire. Iminota 5 hasi buri masanga igihe kingana iki? Angara naanda mistari. Ngoja nitafute mimi nasoma na hubiri mimi ndiye nasoma mwenyewe. Hapo hatoki. Ihangana rucyahera imirongo. Aha. Bari kwisomera akanabwiriza. Hakuna shehe. Ngoja nikupe mstari wewe. Ndashaka kutaha. Tuanzie 5:43. Yohana igice cya 5:43. Walakini nimewaambia ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Takbir! Takbir! Kijinga. Ngoja nimalize. Ngoja nimalize. Wana ninyi hamnipokei. Yani yeye amekuja amejifunika jina la Baba. Kwake ndiye Baba mwenyewe. Ngoja nimalizie. Ngoja nimalizie sura ya 9. Abantu musubire sinzi ko mwatugonze cyane. Angalia tena katika sura 17 ya Yohana hiyo. Ati murebo ni cyaje cya 17 muri Yohana. Yohana 17 17. Umurongo wa 20 na 21. 20 muri Yohana. Aho. Courant. N'umuriro. Generator. Sinzi. None. Fashe. Asomesha. Mukurikire muriro nago bitinda. Naam shehe. Bibi bwana. Hakuna mvua nyingi. 17 ngomba kunyana rimwe. Nkuko muri hapo wanajifunga. Nkuko uri muri nge data nanjye nkaba muri ngo nawe bose babumwe muri twavuga yapfuye kutoka kwenye mwaga. Ntabwo yahava. Unicenge ingine hapana kwa Yesu. 21. Dore 20. Ngo bose baba umwe nkuko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe ngo bose baba umwe nkuko abizi bose bizera ko wantumye Yesu. Sema sikopeshe ya ndiko.
Chef. Hayakuya. Inakuya. Okay. Aha. Haikawi yake. Yohana 10:38. Yohana igice cy'icumi murongo 38. Lakini nikizitenda, hebu nirudie mstari wa 37. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa mniamini, nuko mwamutanyizera. Ziamini zile kazi, mpate kujua kwamba niko ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Haleluya. Anasema mimi nimo ndani ya Baba naye yumo ndani yangu. Kwa hiyo anayeniona amemwona Mungu. Asante sana. Naam. Ngira ngo turimo kwakira ibibazo ndetse tukakira n'ibisubizo. Hanyuma sinzi uho wenda ushobora kuza gutunganya nimba utasubijwe ugatunganya mu gusubiza ikibazo uri bubazwe kubera ko uraba ufite iminota 5. Ubutaka mumutie pasta chini ya mamvuli. Abo bantu baje kugamaho mwatuvangiye cyane. Koko muravugira harasigara umuntu umwe. Harasigara umuntu umwe wenyine. Abandi bose bavemo. Wenda n'abakameramani baramutse bikinzeho ariko nta jambo bavuga. Pastor, ngwino ubaze ikibazo kimwe hanyuma wiyicarire. Baba vane hariya. Abantu bose baveho. Ondoa watu pale, kama kuna mamvuli baki mmoja. Kabisa. Batoke pale Bilal. Watu waondoke. Rubangisa. Baba watoto pale Haji. Haji bakure. Manyana kamata tu mamvuli ndio bakie pale. Umuntu umusigaranye umutaka abandi bagende. Basi. Anafunika igice cy'imbere kureba nimbaje. Babaza ikibazo iminota 2. Waondoke kwanza, nimesema waondoke. Abantu bose baveho. Yawezekana mmoja na bomu tunafahamu. Imi kweli. Yawe yaba twaturitsaga tubabyara. Ashaka kwita gisaso agakorera Allah. Abakozi afukoni barabikora n'abapastor. Swali so. Ikibazo kiraje. Bari mu bakisira mu mutega amatwi. Gishushe. Sawa. Ikibazo ufite. Nakwenda kuuliza swali. Atiye kubaza ikibazo. Pata shida sila kwa kuweka vitabu. Bilal akusaidie. Unaona gisa naanguka. Unaona gisa naanguka. Ana kama hivi sisi wewe wamuhaye ibintu bikomeye. Wamuhaye ibintu bikomeye. Tuangalie Qur'an 92. Qur'an sura al-Baqara sura ya 2 muri Qur'an 92 92. Fungule Qur'an. Qur'an yetu kwa wapi? Sijui. Shira hano. Qur'an murongo wa kangahe? Igice cya 92. Fungula haraka. Hari impapuro zacitse musa. Aya. Yeye nimewaambia aliogopa kutuambia Mungu naye muabudu. Ati nuko yagize ubwoba bwo kutubwira Imana agomba kusenga uko yitwa. Na mimi nataka nimuulize swali. Ati nashaka kumubaza ikibazo. Huyu Mungu aliandikwa ndani ya Qur'ani. Ati Imana yanditswe muri Qur'ani. Alisema maneno haya. Yavuze aya magambo. Na hapa kwa usiku ufunikapo. Ati ndahiye ku mugoroba ku ijoro yo rikuke. Na kwa mchana uangazapo. Ndetse n'amanywa atangaje. Na kwa aliyeumba kiume na kike. No kuwaremye ikigabo n'ikigore. Swali langu ni hivi. Ikibazo cyane nuko. Kama Allah ni Mungu tunamsoma kwenye Qur'ani.
Qur'ani. Niba Allah ari Imana dusomye muri Qur'ani. Huyu Mungu aliyekuwa anamsema kwamba anaapa aliyeumba kiume na kike ni Mungu gani? Uyu Imana yarahiye. Uyu ara yarahiraga. Ukuntu yarahiraga. Uyu ara iyo Mana yarahiraga ni iyihe? Sawa sawa. Niba Allah ari Imana dusomye muri Qur'ani. Iyo Mana yarahiraga ni iyihe? Yes. ubundi wenda mbere yuko nahasege iri somo risobanuka muri elimu y'idini. Muhammad ndio anasema walifajiri Mungu anaapa. Haiposema Mungu anasema direct. Ntabwo ari babiri hano turunganira na kimwe nuko ushobora kunganira umuntu Imana. Okay, sawa. Ikisubizo kimwe kizasubizwa tuwe ebyiri. Nukuvuga wasanze ko nago bakisubije. Mashallah. Sawa. Swali ya hii andiko yake. Ikibazo kiri soma tanzi giferisa tanzi aya. Bwana Qur'ani hautudanganya. Ati muri Qur'ani ahubonzi gikuta. Kuja wakufundishe. Atuze rwose bakufundisha Qur'ani. Hapo katika andiko yake. Muri aya yiwa Pastor. Ati pastor. Ni malaika Jibril. Ati ni malaika Jibril. Anakuja kwa Mtume Muhammad. Araje no kwa Mtume Muhammad. Anamuamurisha. Aramutegetse. Aseme. Avuge. Wakati Muhammad anasema. Muhammad alikuvuga. Hajiseme yeye. Ntabwo we yivuga. Anasema Mungu. Avuga Imana. Ndio sababu maneno yanasema ule aliyeumba. Ni kusema Muhammad anasema Mungu aliyeumba. Takbir! Wewe. Mimi nashukuru Mungu. Maneno iko mkorowani pasa. Ni maneno malaika Gabriel ameleta. Anafikiza kwa mtume. Mtume amesema. Mtume hata disema yeye. Anasema aliyemletea hayo maneno. Hata sema mtume ingekuwa yeye ndio aliumba. Angesema mimi niliyeumba. Lakini gisi yeye hakuumba. Muhammad akasema ule aliyeumba. Takbir! Amen. Anasema mimi niko mtoto. Mbere wenda yuko komeza miri najya musaba ikintu kimwe. Yesu nawe yarabivuze. Tulia. Anasema mimi niko mtoto. Ulitafuta kusema nini? Yesu yaravuze muri Matayo 19:4. Soma. Yesu arababwira ati nawe arabasubiza ati nimwari mwasoma yuko yaremye mbere. Urikumva? Yaremye umugabo n'umugore. Na Yesu alisema hayo maneno. Unataka kuleta Muhammad? Vipi pasa? Anasema mimi ni mtoto. Mimi nafurahi sana. Niko mtoto. Sikia gisi Yesu alisema juu ya watoto. Mathayo 14:25. Swali yake imeisha, acha tufundishe watu. Mathayo 14. 25. Yego. Inyandiko iratubwira iti nuko nuko hapana. Mathayo 11:25. Mathayo 11:25. Inyandiko iratubwira iti yego ku murongo wa 25. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko wabishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Takbir! Allahu akbar. Huyu rutagengwa muhanga. Huyu mkubwa. Mungu anamunyima kujua Mungu wa haki. Anamuonesha mtoto sege. Takbir! Allahu akbar. Anasema neno ingine. Yesu kusema Mungu iko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Rutagengwa, hiyo ndio inakushangaza? Sikia jibu. Yohana 17:21.
wewe 17:21 mimi mtoto sasa ngo bose babumwe Yesu aravuga ngo bose babumwe nk'ukuri muri nge data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo bose babumwe muri twe ngo abisi bose bizere yuko ari wowe wantumye. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yohana 14:28. Fanya haraka. 28. 28 nyandiko iratubwira iti mwumvise ko Yesu aravuga mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri iyaba mwankundaga Yesu aravuga iyaba mwankundaga muba munejejwe yego nuko njya kwa data kuko yego data nduta wiki takbir. Allahu Akbar. Asaba sana Yesu asaba sana nabari kure wese. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Kwa hiyo kila mtu mwenye anaona anataka kuwa Muislamu asiogope wala asisikie haya. Ukweli wote umeisikia. Kuja uwe Muislamu ni kuokoa nafsi yako isiingie ndani ya moto. Ninde anataka kuwa Muislamu? Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Abisa kwenda fungula gari uzane mitandio na ngofero. Ninda undi anashaka kuwa Muislamu? Allahu Akbar. Allah. Ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi Ninda undi anashaka kuwa Muislamu? Uze kuzamuka kuri podium ukuntu ari byiza, abanje kuhazamuka kubera Imana, azongera kuhazamuka yakoze ubukwe. Ninda undi anashaka kuwa Muislamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Tunaomba walete mitandio haraka tuwavike. Wakorinto wa kwanza. Ninde? Uongo nawe aranje. Kora vuba sha. Abakorinto bambere 11:5. Turasaba haja tumwati hano abambike imitandio. Abakorinto bambere 11:5. Inyandiko iratubwira iti ariko umugore wese yego iyo asenga cyangwa agahanura yego adatwikiriye umutwe we abawukojeje isoni. Sawa. Umwe mu baje atiyaze abambike aje tungwino hano. Umuhaja tuzi gutandiya neza turamushaka hano. Funga neza bidafungika. Nina udushaka umusiramu turamwakira. Arahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Yesu nuwambere habe ngo yabano wakatatu norasa nuwambere mane kabi yakabiri ariko abantu batatu umuwaji muganda ukavuga
aya sawa 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 imana ni yambe أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bila uyu dada niwe yari wa mbere kuza hano. Iyi yose ni kado yawe. Mashallah. Bakuzaniye vuba kugira ngo sana indi mtandio hariya. Mtandio. Nina ndusha kuba umusiramu. Kora vuba. Imitaka muyikuraho badatwikira ibitabo. Oya, iyo ya mpya. Haya hepfo umwana yahagiye. Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Abifuza ko ndo twazongera ni bande? Samunani n'igice. Abifuza ko ndo samunani twongera ni bande? Nitwebwe. Reka bitwikire bavuyemo bagahagarara hanze. Yego ndimo kunyagirwa muri isukari. Zana andi. Tuzakomeza bahagarare hanze. Abifuza ko ndo tuzakomeza ni bande? Kakaboko ka kabiri. Mpa ule wa kule mwisho muyamvalisha zana nako ngako tingisha uri mu manure ntamubwiye wowe ugishaka kugira ikibazo tingisha takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ukuri kugaragara bigenda bite ikinyoma kirahunga ninde ushaka kuba umusiramu haya gusenga Yesu sibyo shahada Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamdu Allahu Akbar zamuka Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tunaomba moja kwa mahajati watuteremshie mtandio. Tena abahajati bafite mitandio niba ufite mitandio mu rugo itafita kazi ejo tuzanire hano inshallah. 12 nibirindwi duzene nibirindwi ni duzene 10 sana shahada umupira yari yambaye umupira bari bambaye muhuzane hano n'ubumva birindwi 12 imipaki ibiri n'igitaniyo wowe dushaka haji burungu ejo ingwara abahungu barimo kubakubita ingwara ngo ebanye imigitaniyo nuko ngo sijya wahera naho wahubwo waheze none se winjiyemo inshallah utata ninde wundi ushaka kuba umusiramu gusoza acha wengine ninde wundi wanyu mushaka kuba umusiramu bismillah ari hera bila shaka hai mahagarare neza wasogee kidogo kule kule bagere gato mwegerane hali sawa okay bazamura gutya urutoki rumwe kandi rw'ibiryo zamura mbona akaboko hejuru tosha ile nani yako zamura mbona akaboko hejuru hanyuma turavuga tuti ashhadu muvuge cyane muvuge byumvikane ashhadu an la ilaha illallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah
ashhadu anna Isa ibn Maryam Rasulullah nyambikuye ku mutima ndabikuye mu mutima nabivuga n'ururimi rwanjye nyabivuga n'ururimi rwanjye ko nta zindi mana zibaho zikwiriye gusengwa mu kuri zikwiye gusenga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi yo yonyine y'ukuri rurema wa byose hanemeza ko Muhammad ari umugaragu wa Allah akaba n'intumwa yasozereje izindi hanemeza ko Yesu mwene Mariya atari Imana atari n'umwana w'Imana kubera ko Imana itabyara ahubwo ni umugaragu w'Imana nawe akaba intumwa y'Imana y'ukuri Allahu akbar abana wabyaye bakurusha kuvuga ngo Allahu akbar urutagi kandi urutagi ejo tuzagwisa